Pubi sang huna chanchin. Pubi sang huna hi pubi tial khara le PMC tumtle mitefani in sangaw khwa a alopia nga unaw som ni in mi papali le meichia paruk anni. Pisi la rin sangi lunglei nen hian ni som pani thani sangkhat zakwa somriat pakhata in nein fapa hlir pathum le tu pani anne ani. Zirna lama BA azo nu in Supply Department a sangkhat zakwa somsari pasari kumkhan LDC in aluta UDC a akai sang le a ahna thona awang hian lunglei aizol le mamita te omkwalin DCSO mamit nuaya athi ni thleng khan athok ani. Ahna tho chung hian hotu te du sakna sang adong na sahle. Pubi sang hun hi sangkhat zakwa somkwa pasari atang khan BCM ramhlun norta aloya rongbol na a mithanem ngai tak mi ani. BMP a member ni in thanem ngai taka rongbol du na rilru puma se taksalam chaklo na awangin adu angin rongbol na lama apen chuak tam theilo ani. Kumsang ni som pathum atang to khan kalna le zun thlumin atlak buaka Greenwood Hospital a te dalu ani a. Thatlam apan zelang chu ti a rilru a umlain kumsang ni som pali a adat na chu arun chuak le a Nazareth Hospital a admit le ani. Kumin August la atang khan adat na hian zualam apan zela Nazareth Hospital a bok dalu le ani a. Thani chuanga omnu in ni som paruk October khan ICU Greenwood Hospital a dalu le ani a. Doctor le nurse den thei to pan chwa chung po in omzia anei thei talawa. Ni som ni pakhat thlasom sang ni som panga zingdar khat le achan ve khan danna tuar to lo na mun chatua na pa ang chunga chol turin a local ta ani. Caution hoten thei to pa kan tong trai puichin pubi sang hun hi kan ui em a akal san tak anupui fanaute lalpan thamwan mo ro se.